Autentični javni arhiv medicinske dokumentacije osoba koje su doživele nasilje prvi put otvoren je u obliku jedinstvene umetničke postavke u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograd. Tamo se nalazi naš kolega Nemanja Latas. Nemanja, dobro jutro. Dobro jutro. Sa nama je autor izložbe Radojica Bunčić. Kakvi se sve eksponati mogu naći na ovoj neobičnoj postavci? Dobro jutro. Eksponati muzeja nasilja su uglavnom medicinska dokumentacija osoba koje su doživjele nasilje, rentgenski snimci, izveštaji od doktora i lična svedočenja. Pored toga, na izložbi se može naći jedan edukativni paket u obliku tekstualnih panela kroz koje naši vršnjački edukatori, odnosno kustosi, provode ljude kroz izložbu. Koji je cilj ovog projekta? Pa cilj projekta koji su ljubazno podržali USAID i Institut za održive zajednice jeste u stvari da se na jedan originalan način ukaže javnosti, a pre svega mladim ljudima, na štetnost nasilja, odnosno na mehanizme nasilja, strukturu nasilja i sve ono što dovodi do nasilja, a preko krajnjih rezultata nasilja, kao što su upravo ti snimci rentgenski i doktorski izveštaji. Izložba je otvorena pre 3 dana ovde u galeriji Podrum. Recite mi, kakve su reakcije posetilaca? Reakcije posetilaca su veoma dobre, veoma zanimljive. Znate, ono kad ljudi dođu u galeriji puni su pitanja, to znači da ljudi prate, da ih zanima i da ono što smo hteli da postignemo, a to je da se ljudi zaintrigiraju za fenomen nasilja na nov način, nekako polako postižemo. Do kada će trajati izložba? Izložba traje do 22. februara. Galerija Podrum Kulturnog centra Beograda radi svaki dan osim nedelje, od 1 do 20 uvečer. Ja bih iskoristio priliku da pozovem srednje škole da se prijave za javni školski čas u muzeju nasilja, gde će naši vršnjački edukatori da prave organizovane ture edukativne u prostoru muzeja. Na koji način mogu da se prijave? Pišući na adresu muzej.nasilja@gmail.com ili pozvavši telefon 060-700-0078. Hvala na razgovoru. Do 22. februara u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda možete posetiti ovu nesvakidašnju izložbu. Studio. Hvala puno Nemanja. Uskoro će se